Slučajni ulov u šabačkom svetoforu u šabački namaz za samo 112 dinara. Prilikom današnje nabavke u svetoforu u Šapcu, u raskladnoj vitrini smo naleteli na novi proizvod iz šabačke mlekare, a koji će verovatno zanimati mnoge, reč je o šabačkom sirnom namazu u pakovanju od 250 grama. Za one koji detaljno čitaju deklaraciju, evo kratkog pregleda sastojaka: pasterizovano mleko, so, starter kultura i sirilo. Međutim, ono što će mnoge verovatno zanimati je dodatak mešavine skroba, gume i semena rogača i guar gume. Iako naziv zvuče hemijski, reč je o prirodnim zgušnjivačima koji se decenijama koriste u mlekarskoj industriji. Njihova uloga je isključivo da namazu daju onu prepoznatljivu, kremastu teksturu i spreče izdvajanje surutke kako bi se lakše mazao na hleb. Nutritivno namaz ima 176 kilokalorija na 100 grama sa 16 grama masti i 4,5 grama proteina. Ono što je bitno napomenuti jeste da je rok upotrebe nakon otvaranja svega 3 dana, što je zapravo dobar znak jer potvrđuje da nema agresivnih konzervanasa koji bi veštački čuvali svežinu nedeljama. Mala napomena o ceni. Cena od 112 dinara zabeležena je danas. S obzirom na to koliko su cene u posljednje vreme promenljive i kako se tržište brzo menja, u trenutku objave cena je takva, a za dalje proverite na licu mesta.